amazina yawe ugasinya uwo wandikiye umwandika hejuru. Icyatsi rero iyo bamurimo miliyoni 2 za Kristoba zasigaye bakamubamo imishahara y'amezi 2 kimwe n'abandi bakinnyi bose. Umurenga mu buryo asabira ibaruwa Rayon Sport yo ku ruhande rwe bavuga ko bemerewe no kutayisubiza kubera ko nta kintu mu buryo bw'amategeko na kimwe mu buryo bw'amategeko Umurenga afite yagira against Rayon Sport mu buryo bw'amategeko kubera ko imishahara ntiragera amezi 3 ukwa gatatu ngo bazakumuhemba kandi muri Faro Critoma ntagire igibarwa so Umurenga afite ngo bemerewe kumurya sini ntibanamusubize. Rayon Sport yari ifite miliyoni 18 imbere ya match ya APR kuri konte zayo. Yavuze ko bagiye kwisakasaka bagashaka mu mushahara w'ukwezi kugira ngo bafashe abakinnyi bahemba kwa gatatu kuko kugira ngo atajya kwirega kuko byavugaga ko na Keze na Haji na Bugingo Hakim n'abayemable ngo nabo baza kwandika nabo basaba gutandukana n'ikipe kubera amafaranga. So urumva yahaguma n'ibyo bivuga Reyo iraza gukora ku buryo amezi atagera muri 3 aribuze ko batatu baraza guha. Hanyuma mu gihe bari gukemura ikibazo cy'imishahara muri Reyo hari amakuru avugwa nyine y'abantu bagenda bumva amakuru ko Haji, Bugingo, Aimable, Ombolenga abo bantu batazaba bari muri Reyo umwaka utaha. Bivuga yuko hari n'abashaka kuzajya muri Mukeba uko dusoje